نامرن بجان بخوی امترنای شهید همو شهیدین کرد و کردستانه بریا همه بیر بیرن همه برزگرتن به ای رقیب حکومان حسیاتان آسردم به نشان سرکفتنه همه ده حضور بیدنگی ده راوستن شهید رهبر تکوشی نامرن ساغن تجاری نامرن شهید نامرن من خبر کوچ داوی هفره خواه یه هجا صالح مسلم ایواری بهست من حتی صبح او و تکوشی ناوی یاد کرد بگومان جبا کر خزم و حمو حوالنوی او ایدی نمره و هجایی کل و ولات خواه جیان درباز کرد و بو نمر اولات پارێزێکی راستین ای آخا سوریه بو او بو کردان را دبو کردکی تمام به عربان را دبو هوارکی جنگر به ترکان را دبو برایکی حق وی آسوری چرکسی جیتره ده به هر اتنیسته اول و مذهبان را آوا کرنا تک هشتن کمروان یا به بکی ماسی بو کر بشک گرنگ جیشیانا خواه او کفرک بنگهین ای دیوار روژاوا بو و از هرتم پی باور بوم و او هرتم دائمی یصاب مینه از وی وکی جویه سری سریا دبینم و دی پی واجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده جناما بار کرد اول سر و بنگه وکی استرکه که نمران آتا کشین و آشتی همه بمینه شهادت صالح مسلم نتنه وندایه که برو واجیوه او حتی گل خواه همو گلان نتوان دوست و هفرین ما وکی هزک حقیقت و خود بکه عبدالله و جلان 12 آذار 2026 امرانی ولاد پاریس دایکم باوین شهیدا زارو براین شهیدا هون همه بخیر و خوشی هاتن میوان نمر میوان برز صالح مسلم بله هبانو دی شخص نمر باب ولاد ده حقی قرار ده مظلوم و عقیدان نور الدین صافی شیلان و صادقان ام همی شهیدن تبگر آزادیه شهیدن کرد و کردستانه شهیدن جبار امت آخواه و پرستن آخواه جیان آخوش دستانه ام بمنتی بشنا خوال برابری واند الطوینن دو چمینن راستی همانو بدهان مراسماتن الدرخستن بدهان آخافتن هاتن خوندن لیبو برینن دی حضور و محرابا برس باب ولاده ایدی مرد کبب پانیکه که توترکی مرچه آخافتن ایدر حقی بی حوالی ده بیشن حواله کی کو جناب 4 دیواران پیام سر و کتبه جباوی حد بدایین حواله کی کو 5 سال کدو حباداوی چه تمر ما بخوا مستره بله براز صالح مسلم جاره که دی تکوشینا لدجیوان هست
هزن شندره و تاری 10,015 هات کرن آگو بر خدانا کوبانه بو سمبولا جیهانه به هاتاز کرن جاره که دی رو شهادت آتا ده کوبانه جادی درد که به پیش نتیجی وای پیلانن قراش اگل فستن کوبانه بخینن و بسکینن به شهادت آتا جاره که دی کوبانه ورسر بیابه سریده بناوی پارتیا من پارتیا رهبال عیسی پارتیا رهبال باوی جودی پارتیا شهیدان پارتیا باوی ولاد و به هزار شهید ام سرساغی قلی خوال هر چار پرچه کردستان دکن ام سرساغی لحمو قلی کرد لروجاوای کردستان و در ولاد دکن و ام بناوی و حمیا شانده پارتیا یکیتیان اجتماعی کردستان ام برێزداری وان پێشوازی دکن وان وان سپاس دکن کو دوی روژا خمگین دی متن نهشتن و هاتن کو وی خمگینی مر بار بکن جبوه جی سلاوی ما جبر حتی سلیمانی جبوه حمو گلی ما لهر جای پرچه کردستان لهولی آمد مهاباد قامشلو هر کس ایرو بخمگینی لسر لنگای و امزانن کو هر کس ناو دل اشیه کی مزن دی حوالی صالح مسلم دیروکه کی جبر خودانی فدکاری قهرمانی ده همو ظرف و شرداده جبو آزادی گلی خواه جبو مافیا گلی خواه 24 ساعت خواه بخش کرد و بی تردد ده همو ساحن تکوشین ده اول صالح مسلم بو خودان روبلین دیروکی جبو از بنابه و حمیا سرساغی جره اول عیشه افندی دخوازم حموم الباطر اول صالح مسلم اثبات کرکو مالباتک چاوا کاره ولاد پاریز دموکرات آزادی خواز بیجی چاوا مروف جیان دکه چاوا مروف شر دکه و چاوا مروف شهید دکه برسیوین هری خورد بجیان آخواه و بتکوشین آخواه دانی هولیم باز دکن هم دویشن بلا سری و سری حمو اندام و خباتکان پارتی ساق بیم جاره کدن هم خیر هاتنا هوارن خوین باشور جه پارتی یکیتیان اجتماعی کردستان دخوازن بریا خافتنا خواه بگوله که بگول چی چه که جبو غر کرنا شهید صالح مسلم دیاری بکن دارین سرگوروی بلا کرم بکن نهاجی ویلی سر ناوی برز بافت طلبانی سروک پارتیا یکیتیان اجتماعی کردستان هنو برز لقمان ورده دایچی شهید سروان دایک عایشه خان هاو سری سرکردی نمر سرکردی تیکوشر کاک صالح مسلم آمد بوانی هیجا هفالان مانتم جیرانی بریز زور بداخو امرو لقامشلوی سربرز بشداری مراسمی مالاوایی خباجێری مەزن ئەستێرەیەکی درەوشاوەی خەباتی ڕزگاری نیشتیمانی سیمبولێکی کوردایەتی لە ڕۆژاوای کوردستان هەڤاڵی تێکۆشەر هەڤاڵی نەمر کاک ساڵح موسلیم دەکەین جێگای شانازیمانە گەلەکەمان خاوەنی سەرکردەیەکی گوێر و چاو نەترس و خۆنەویست و
قوربانی دەری وەک ساڵح موسلیمە کە تەواوی ژیانی خۆی تەرخان کردو بۆ بەدیهێنانی ماپەڕەواکانی گەلەکەمان لە ڕۆژاوای کوردستان. شانازی لەمە گەورەتر نییە کە لە مەراسیمی بەڕێکردنی شۆڕەسوارێکی گەورەی کوردایەتی و ئازایەتی لە ناو گەلێکی ئازا و تێکۆشەر و کۆڵنەدەرە ئامادە بیت. ئەمە تاجی شانازەکانی ژیانی هەر مرۆڤێکی تێکۆشەر و خەباتگێڕە کە لە چرکەساتێکی وایە لە خزمەت ئێوەدا و لە خزمەت تێکۆشەرێکی گەورەی کوردستانی گەورە وەکو بابێ وڵات. هێژە گەلێ مەی برۆمەت ئیرۆ بناوێ شەهید ساڵح موسلم ئەم خێرهاتنا وە دەکەن سپاسیا وە دەکەن کۆف بوو دڕۆژ ون هەموو سەر پیان بوون ji bo pêşwazîkirina wî yadin em dixwazin spasiya hemû rayedaran hemû kesayetan her kesê li vir hazir bikin. Her wiha spasiya xwe bi navê malbatê ji bo Başûrê Kurdistan hemû rayedarên ku bûn alîkar ji bo tedawiya bavê min heta lehzada wê ku bi me re bûn spasiya wan dikin. Her wiha her kes li vê derê bû alîkar careke din spasiya wan dikin. Gelê me yê hêja rast e bavê welat bavê min bû lê ez bawerim ku her yek ji we bîranînekî xwe pêre hebû. Her yek ji we kêliyek pêra derbas kiribû. Ji bo navê wî her dem digo. Digo heger mirov tenê mala xwe da bifikire wê hezkirina hane jêra werê tenê qasî mala xwe be. Lê heger mirov ji bo welatekî ji bo gelekî wek gelê me ji bo mirovahiyê bike wê hezkirina xwe û keda xwe û tiştê hanê li hember jêra werin bi qasî vê bê qasî mirovahiyê bê. Ez bawerim ku ana win bidîtana va xwedî derketina hana win li xwedî lê derketî bidîta wê cavê xwe dijî hêsir bibe wê pir kêfxweş be. Careke din bi navê malbatê em soz didin ku em ê têkoşîna bavê welat ku vaya 40 sale kirî em ê berdewam bikin em ê xwedî li keda wî derkevin em ê xwedî li têkoşîna wî derkevin. Şehit namrin, şehit namrin, şehit namrin. شهید نامرن شو اشکر قرار دانه نادیتیه ما شهید